kunu karidon novembre kalo kile 5 tanda janke lere marala ulu wajibalen fle kuski robla jako sa kulu marama fentigu fe bari sabu kadaka ko ulu de mawye minu be kuna foniti chefini tabaw ma yasa wilika joka taka ulu segere bokar kampo ye tanda kay janke debi kuna sini kota ko kunu fobi ambi bola masika siga masika jo masika fuy dumun tambulo min tambulo fuy tambulo boso tay kuru ani jo ani ka dole undi andara nga fembe toy angon na matendro ma min te feka bone ini na ika yoro imbla yani wati ko fole ni nyuwanche o kun kelen do kulu marama fentimu dala gese isa kunta ale kumbe tanda kawla na an tafe kasa ni ere mawo ma fara osu kuma na fa mo ne timi bitadi ya ba man fana veril ke juwaru mobile ko amma ge alakama kana an deme kan labo pali mama fana musula kay mi sorambe ni dugun kono tanda kawla anga jona nga kunu be ayu be toyni ala nga malokisa munu ba mbola mbete ka tobili ka du ka dan de una chioma ku an tata ambi de me nyini o ba ndeme chogo mina kunu tambolo jo tambolo ala ambi na fenunu min du ka ndemse nunu mbalo tambolo kuna funia ubolenga bi yoru yere maraka fo mato ko nin ko ina ye wilka jo bolo dani deme kanima ko fole nunu segere demba konta sigida nyama dangan flana am moyen mun bambulo ambo de ke folo pour que munu nana koni vraiment ulu kana jigi awna ulu fana vraiment akana ke maloya koy donc an ko wajibi de do angata an ye wari réuni au niveau de la mairie tout de suite an yam bolo ke nyogon kan pour que vraiment avant que moko wéré kana fenge o ka konyana tere ya obela jerlen ya jira ka foko akachani ma keme sabaye min flaka jakosa ku sigi robla do nana yuwaru do lere do sumpi atara fukata senya funkima tanda ani kabara janke kerenkrenyana lere marala viwa bamara togola ka go yuwaru dildo bokun kala seldu